Hallo maatjies, hallo boys and girls. Welkom by ons graad 2 sigwoorde les. Welcome to our grade 2 sight words lesson. Hierdie is lys B. This is list B. Vir kwartaal 3, for term 3. Ek is baie opgewonde dat julle vandag saam met my gaan leer. I am so excited that you are learning with me today. Ons gaan na nuwe sigwoorde kyk, hulle oefen, hulle hardop sê en lekker pret hê terwyl ons leer. We are going to practice new sight words, say the words out loud, and have lots of fun while we learn. Is julle gereed? Are you ready? Kom ons begin. Let's get started. Hierdie is die woord sit. This is the word sit. Sit beteken sit. Sit means sit in English. Sê dit saam met my. Say it with me. Sit. Kom ons sê dit nog een keer saam. Let's say the word one more time together. Sit. Fantasties maatjies, baie mooi. Fantastic boys and girls. Well done. Hierdie is die woord en. This is the word en. En beteken and. En means and in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say the word together. En. Fantastiese werk maatjies. Fantastic work boys and girls. Hierdie is die woord in. This is the word in. In beteken in. In means in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say the word together. In. In. Wonderlike werk maatjies. Wonderful work boys and girls. Hierdie is die woord vir. This is the word vir. Vir beteken for. Vir means for in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say the word together. Vir. Pragtig maatjies, wonderlike werk. Well done boys and girls, wonderful work. Kom ons gaan na die volgende een. Let's go to the next one. Hierdie is die woord wil. This is the word wil. Wil beteken want. Wil means want in English. Wil. Kom ons sê die woord een keer saam. Let's say the word one more time together. Wil. Pragtig maatjies. Kom ons gaan na die volgende een. Beautiful work boys and girls. Let's go to the next one. Hierdie is die woord as. This is the word as. As beteken if, of, as. As means if or as in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say it together. As. Pragtige werk maatjies. Well done boys and girls. Hierdie is die woord tot. This is the word tot. Tot beteken until of to. Tot means until or to in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say the word together. Tot. Baie mooi maatjies. Well done. Hierdie is die woord van. This is the word van. Van beteken of, from. Van means of or from in English. Kom ons sê die woord saam. Let's say the word together. Van. Baie mooi. Well done. Hierdie is die woord net.
This is the word net. Sê dit saam met my, say it with me. Net. Net beteken only of just. Net means only or just in English. Kom ons sê dit nog een keer. Let's say it one more time. Net. Wonderlike werk, maatjies. Wonderful work, boys and girls. Ek is baie trots. I am very proud. Die is die woord dan. This is the word done. Done beteken then. Done means then in English. Kom ons sê die woord een keer saam. Let's say the word one time together. Done. Super duper werk, maatjies. Super duper work, boys and girls. I'm so proud. Sjoe, maatjies, ons het nou oor verskillende sigwoorde geleer. Ons het hulle geleer lees en sê. We have now looked at so many different sight words. We have learned how to say them and read them. Luister mooi. Sit, en, in, vir, wil, as, tot, net, van, dan. Again. Sit, en, in, vir, wil, as, tot, net, van, dan. Okay, maatjies, ek gaan die woordjies nou stadiger sê, sodat jy die woordjie na my kan probeer sê. Okay, boys and girls, I'm going to say the words again, but I'm going to say them slower so that you can repeat the word after me. Kom ons gaan, let's go. Sit, en, in, vir, wil, as, tot, net, van, dan. Baie mooi, maatjies. Well done, boys and girls. Ons het nou baie hard gewerk. We have now worked very hard. Ek is trots op elkeen van julle. I am proud of each and every one of you. Dankie dat julle saam geleer het. Thank you for learning with me. Tot volgende keer. Until next time. Totsiens, maatjies. Goodbye, boys and girls.